yewe dore igikorwa cy'ububwa pe. uyu muntu rwose ntawe uramumenya, ntawe. Umuntu agira gutya yikora ahandi mu karere ka Burera, afata udukingirizo agenda akwirakwiza umuhanda wose. Aha ni mu murenge wa Nemba. Sinzi icyo haragamije. Aha ni ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024. Umuntu utazwi, umuntu utaramenyekana, yafashe udukingirizo aragenda anyanyagiza umuhanda wose. Aranyanyagiza koko wagira ngo yapatanye. Dore ngiyo polisi irimo iragerageza gukora isuku mu muhanda, batoragura rwose, ngira ngo namwe murabibona. Yanyanyagije nk'uwapatanye, wagira ngo ari ku kiraka. Imodoka wagira ngo ni imodoka ronge shashi yazanyemo, aramena koko, ivumbi riratumuka. Ni igikorwa kigayitse muri iyi minsi kubona umuntu w'umunyarwanda ufite indangagaciro z'ubunyarwanda ushobora kwitwikira ijoro akagenda akanyanyagiza ubukingirizo mu muhanda wose, abana bagatoragura bakagenda bashwanyaguza. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bigayitse. Ikibabaje, uyu muntu ntaramenyekana ngo uhamenye ese gukora ibintu yaragamije iki, kuko urabona ni igikorwa kidakwiye indangagaciro z'abanyarwanda, igikorwa kibabaje cyane, ndetse tutanamushimira. Umuntu wese uri kubona iyi foto arakomeza kwibaza, ese ni iki kiri kujya mbere? Uyu muntu agamije iki? Gufata udukingirizo agakwirakwiza umuhanda wose? Cyamaye hadati, ibi ni ibintu bidasanzwe, mbese nakomera. Dore abasore hano bikoreye rwose, barimo baravana mu nzira basukura umuhanda. Ni ibintu bibabaje. N'inzego z'umutekano zagerageje kuhagera ngo harebwe uko ubukingirizo bwakurwa mu muhanda, ndetse hanakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane uwihishe inyuma y'iki gikorwa cy'ubugwari, igikorwa kidakwiye indangagaciro z'abanyarwanda. Aya ni amadosiye yandagaye mu muhanda. Dore ngubwo ubukingirizo rwose burandagaye, yanyanyagije wagira ngo ni ronge shashi, za modoka nini zikorera imizigo. Aranyanyagiza kilometero kimwe hafi 2. Dore ngaba bana barateruye mu ntoki, bishimye rwose, barabona ari ibintu bidasanzwe. Iki ni igikorwa kibabaje kubona umunyarwanda ufite indangagaciro nyarwanda, uzaho igihugu cyacu cyavuye n'aho kigeze, ukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Gusa ikibabaje ahangaha ni uko ku itariki ya 10 uyu muntu ntiyarekeye aho, yakomeje akazi ke ko kunyanyagiza mu muhanda, koko karahava. Ni ibintu bibabaje cyane, ibintu utapfa kubonera ubusobanuro, ariko bwo gufatanya n'inzego z'umutekano twizeye ko uyu muntu afatwa akaryozwa ibyo yakoze, kuko ibi ni ibintu by'amahano utapfa gusobanura ngo uvuge ngo ese uwabikora yabagamije iki, niki cyaba cyihishe inyuma. Reka nkwibutse gukora subscribe, like and share. Asala vista.